Observe for ya mama jua mama kwa ba mra so mamuni ama udo biso nsamo ya kekesi ne anwumre yeba ne yede ba beso mo wo Sompa television so wote enka obono ne afomantem ne mo a Sompa 98.9 FM ekutemu obono ne afomantem ne mo wo obono east ya se ye techima ne nkransa kentampo Sompa 90.7 FM so no ekutemu ho no mo na asantemantem ne nkwado nyina so no Sompa 93.1 FM ekutemu we eye nsamo a etwa krehinke wo mamuni amanfo nkru so a ejamon petrepene mpatra pamaji atum ene yakekesi ani a ene memenda nwumre yeba na yede ababesomwo ensam ne doso na poso ene mampani da Jona Jekum die wokofo abrana pa ba asante apagyan ne de se konkron na osrem rasebegem echi amehene se bebi o man na babedro no enim guase no eya yeye onfane na nsifom na asomdwie emra ewo mrasebege fie mu ho no mo enra mampani na nadodan kwa kufo de atuga sesese de koko bag wasa tumu biewa wode every 3000 Ghana cedis de about 3100 Ghana cedis be room na mampani se mo de tu gano yakwa kofa bi de abremo Ghana oba penny a wona hwe ya tankyere ne ho nsensem me chief justice said ya tuga se court wa na adwuma obokwa bonten so o hyeye so o mo entutumu no ene wasa hye bio so mo enkobie bi court no na emuama asumdwe emra oboko ene ne mpotem abusia weni afofro pinu a ene yakekese ene se kase ya bia wo bia na nwubre yeba na yede ababesomwo aseda kase de nkoma 21st clinic wosia tekentini na etwetwe wotutu ono a aka watim fom no opa ya sabia omo ewo honim die wonro won fidi a yede betu ase de amawa abusia usa 21st clinic wa na kese wo kotopa de egudantum yenko ani ya sabia ye won fidie wonru papa osia teka no na de etutu ase de amawo 3A Herbal Center so de 3A cool capsules abedwa so okoko no se de aye obi a efifiri wani ase efifiri woto be ma wo koya neso ene se moje pramo tata eye befuwa no onya 3A cool capsules wa ebe su koko na senate ase de amount Food and Drugs Authority aje de atum mizone 5G drink no eguso aye bobo mo a moko ye moko wedding moko party ya ye serve mo mizono moje tu mo se eye drink ya de na we no esichire bia nim enu ntia ye ma obi a so ye pani so ya kokra so ya brewa so ya kwada obi anum bia eyeye edepa na express group for so no so ya sinimo am ye tu kwa abrochire opese okoye adwuma abrochire opese okusku abrochire express for krata asem nyina ebeda wunum na express kwa so yemfa wuntu kwan kwa manfo cruise na so eja koye adwuma nya dollars ne pounds bi na efa bedum efie eja wenum na ebo echidomo a enyumre bia wo bia na mitimi abanama ba besomwo medino ensesan na ya bo malibia boga bisan for yenye bre na fin sam no yenkomo ankasa emfa emmamo ye hyase ede free eja nsemu a eje mpataku ne nserepe ewo Ghana mraso eje fiem sesi a bebia befa bia na Ghana for da na prawanam a ye we ne dwedwedwedwedwedwe ne nyina eye mraso eje fiem chiamehene Right Honorable Alban Kinsosman Babin toto a watoto mraso eje fie punumo ede nsafo agunu buto bakwa akotena fie sesi a yenim da kropoti a obesa so abie mraso eja no ama mraso eja fo ayato abayi wonum so monkosi anem enhyem rama yen emoman ne mfa ya pese na gidegede on papa bi mfra no won be kwa adwuma na busia sansem ya na baby abefa bi amanfo de ho nkomo na mampani da Jona Jekum de wokufo eno de na no atomo bie esre oru ababen se baby oman no yakeka ba bedru no enim guase na emraso adwane de ma yesese no eya doso dodo nti obesre no ada se nim due ne su ehunu a wanya fie mre bebreni a watena mraso be fiem no sabre wei eno wo so man da na die ama mansa nyina hu nti obesre no so mfa na nansi fom na somdue mraso gemu no na emwa man no enkan koni ye kebma menke bisoso entumpo mampeni da John Ajekum die wokofo abrada pa ba asante apega hene de sekonkron se mansa boy ne nsemu a wode atudwa kakrani besreno sabe odi panyin oti akunwa so onu aka number 3 because we are Ghana constitutional president, vice president, speaker, chief justice, main institutions and some assembly do more media for abeka akababu so na sa parliament when you speak as na nimraso that is a parliament you are in life ni 10 years 4 years by constitution but your trabano just a battery parliament ya bebano women that trouble speaker
for 4 years no koplase betra babu this is a bibia amrakwanu okwa bibi na afia manfo etwonso aye dia enenko na said parliament will vote to the terms of constitution there 4 years so I come back was some fine obako we sa parliament na we o said parliament no but wow recognize parliament bi aso ko na wie sia president yefene nso baba kasa bi an last address to parliament I'm ready to have yes budget bi o has yes transitional period na assembly na sia dia assembly asemo yes an man fefa mo de babo mo de no start anopo and asans me yakoba ni na asko yes I said about 4 people good some people maybe I know many said parliament life no cross the carpet said parliament when we are more chance to be an other banner and we send there when you are by we are say Supreme Court it's a parliament but no panel channel speaker I'm so I can say Observant to way a Kaneman Penny Dada a Ura John Jakum de Wokufo and yetin in Keningina a the ACC Raswig Fumus say and Odina no Tumubia or Srem Raswig Fum Chamine right honorable our banking so Smana Babin say on foreign form no minor ye free cheaper and yeba maybe a democracy ye dear Druno and yes Abre say and it was you who Sanyama we are you who ring to foreign form Nasumji Emra a woman Raswig Fum Honomo ye for more infirm Raswig Fum not informal and consent from na Emra ne Ghana Kuafo nyina da momoni tua se afi bia emperimfo bodwa se ye bo Kuafo abaso efise so man sore ankwa nkotia hasuo no a ye bebu ada o ye yem nyina betwa kuro e ma se osa na bechi a na ke se edokro ya ne sa enu nti afi bia ene ye ready December mu a ne fia de dikan na emperimfo etabo Kuafo abaso na enam abato adi ene mu nti no emperimfo twen ebeye no eye enradua na ye fia dei na Ghana Kuafo nyina emperimfo sia ye bobo wonuma basoma wonuma mo maybe o makuto man no dia ba bedru na jadwumadie ena mampedi na nado dan kwakufu do kokasa wase a wode atudwa se enche bia na nabai etotu koko bom na osa kade a kire Kuafo se osa so atumu bio mbakaya be bosome ne kakra ni ena mampedi na nado dan kwakufu do otutu koko bom a wode kogina be 3000 Ghana cedis ne kese koko bag ba kono no 30 million told us say why the na mampede dia to ga say free enra ne banyina say koko bag baako say ewu obi a na wo kwa akotone a koko akrachefo no o man to no nsem kra no be 3100 Ghana cedis there also mo to no nsem na kese mampeni na nado dan kwa kufado e de 1,100,000 Ghana cedis asaso api koko bodo so bio o de san nsem to gwa bra na mpenifo hia e won krapompene mantemu a na omo ebo Akuafo abaso na fi so no Akuafo hene wono e de na baso bodwumadi ene na baso bo amano e na mampeni e de sansemi atudwa statement to make to our cocoa farmers. On the advice of the Producer Price Review Committee, I announce an increase of the producer price of cocoa from 48,000 cedis to 49,600 per ton. Or from 3,000 cedis per bag to 3,100 cedis per bag. This is a result of my instructions to the minister to ensure that as the market changes, there are periodic reviews to restore farmer incomes. Observe to way a man penny and Ado Danko Kufu Watchman PC Bema Boda ni Yetene, Kwayamra, Nampedi for Buja Danka Danka, one crapum Pudemantemum, a fee,
ekuafo hene omamu nyina no dwumadi ekoso won kran a wono ebo ekuafo ahodo abaso na afi nipa mpanimfo tena ase ekaka wo mani eyi no se Ghana nyina wona ye ekuafo hene eye nana owusu echa brempom papa yi ayo hene kese ewo aguna akrufo so ewo asantemantema ya na se wokọ abejeku a omo etuma mpanin na adodankwa akufo adofo no a e friend se Council of State no a papa yi na esi asantemantema sei anamo ewo Council of State no so na no owusu echa brempom edinfia duoso 70 years ena wadi eni esebe mfie aduonum 50 years nie ena ode ayekua ayebi wo mayimu akoye bi wo America bruchire nyina a chese de kua ne de chese abefo contemponim de kwa so ena ofa so eye no wodo na afi mpanimfo yi no se ekuafo hene omamu no nyina wono so ekasa kakra. Yes, with great joy and a heart filled with gratitude that I stand before you today at the 2024 National Best Farmer. I would like to thank the Almighty God for making this day a reality. I believe this award will go a long way to supporting my agro scheme aimed at creating job for the good sustainable job for the youth and improve food security, which I have started already. I would also like to thank His Excellency, the President, Nana Addo Akufo-Addo, and the National Best Farmer Organizing Committee for acknowledging me, for acknowledging my hard work. Weye eye nana usu echa brempon wono ene yo hene popropo ewo aguna akrofon so na ono so ene esi asantemantema se yanemu ewo Council of State abegweku a etuma mpeni na adodankwa akufo adofo no wono ena esi asantema yanemu ewo eye sabegweku no so wono ena afi mu ni nyina mpenimfo kaka wo mani ekwa wode wakobusa bere wakeka de masi ani no wono mo ayi no se Ghana kuafo nyina ehene eno no ena na oda mpenimfo ase ewo nimunyam hye soronko a wonom ede amano nana yemwa mu aye adwuma pa yento aso na yemfamo mfiri kuafo nsamimo na yemfamo nkonsam fufurum yedemo ekoboko abonten so sese de aka de na kru no eya dane amamfo anesa sene ade achi ade sa etuo kasa ipewuo yehyehe adan yehyehe ajapade efa no a aka de na chesekru no eya dane amamfo kra nsuru gugem senti aka nefo abadio no nso de call the dio no ensia so am yakwa akoto abe anyam bi ade hye wo boko abayom betimi ato bia na no mo ayi mampedi ne mrasebegafo a mpedifo be so manemu mrasebegafiem na mbaka hye ne nso a be October boso bi etwa mu ne da na etoso aduono nkno na mpedifo de krata eye oba peni ohwe my Ghana ya tentene ne won sansam so me Chief Justice ba me Gertrude Araba Issa Batoku no de krata ba bonte betu dwase ohwe ne bokukuro na akwa yafa no a wose court ahodo a ewo bokwa bonte so nyina na ni kire wono mo etutum evize eyere so paso a amanfo mawu na mo ye adwuma ewo court wono se ne ntokwa no ekukuru de kono se yame amfa kwam na jakrachefo etu court ye adwuma na se nipa bomfo bi no mo kokoto hye omo so na tin amanfo ma na kese ye ba bekunku no nti Chief Justice ye ne se nke be ya enka chese court ahodo a ewo eye boko nyina wono mo entutum na womo etutum so ene okonkronkro bi te se eye bogatanga zuarungu ene bongu ne mpotemu a na chese court ahodo wo nyina no na mpedimfo atutum a na ne nyina ye se ne boko nsem no esi akwakwa yafa ade achi enadua yi eye November boso de toso nkno na die ene ye tie se eye Chief Justice ere krata aba bonten se ekras maka eso menwe se mpedimfo atuma yire bambom oboko ene ne mpotemu dia na ne enene kine ya obehye se odomfo ya domu a eye ekine kwasie na de chi adwoada koto ahodo a wo hye se wo muntutum e boko abonte so nyina no wo munsa so enko no munkonko biebie na akrachefo ene atemuafo enko no munko tenase enko ye adwuma e boko abonte so we eye Chief Justice ma me Gertrude
Araba Isa Batokuno and ode krata we if we natana ye aba we a krata yi and abusia for say okay ho or Sompa television so a da ye fidie so a eja odi wani edi ho adanse no and asane eboku krodua no esi etie se enanwumre se ne ekuru no mu esi etie no and so na etwagu ewo ye fidie so ye shamo bosse de esisi oboku nyina yeni edi echire de bifra to bia no yemfa enkamemo yento aso ne yemfa mumfri boko na yemfa monkoba mpani da John Dramani Mahama na tena ye na seze de mama no tua se woka wonsa kono se nanum nsua aka nefua aka na otwe be chese miensa ne kakra na Ghana for ye kwani akwa akoto aba ejabanye kwa udo ni nyina ni abede pa ene ni bidi so janka sami kwade o manane a obi a cheche ni nsemum na mamperi da John Dramani Mahama de na probo akwa akopie eye kasoa awutu senyane ne mpotemu a okwa akobonto na honum ene ode atugya sehwe ene empenifo pia ewu esikafo ewu o kroma sei no onfa sobonko so obi asema mpeni Kufu Addo ene ode be hye so e be hye no na mpeni Kufu Addo kawo bi ena sa mpenimfo akese kukudamu a onoma bie nyuma akese a omudidi madodo bi die omu ewuo sa no semaka hye ne nso nche bia ena betu dwa se Dr. Nana Michael Ajekuma-Addo a oye pani kwanchefo edakama group of companies ya no papa front man tintinmu eda ya wansore eno na mampeni da John Dramani Mahama ye kasa ede afa papa ne wo hu no wo chese mampeni Kufu Addo kan bi na bambo ne ene ahokira wode abeto Ghana fo so ene bangi a wagugu ne bebrebe no e ka ho bi ena papa no owu ya sa mampeni da John Dramani Mahama na watwe etwemu yante asemde na Arabia na oye nipa owo ono na ejuma ye pharmaceutical industry ono and the chairman of Kama Group of Industries nyame tonsa efreno na ansana sa arehosem ebesi no afie etwemu no abra MPP aban eye ni aye friend the debt exchange papa no be kasaye na debt exchange don ni ade ba ye ne say aban we ebo bosia sa mebeduru mre bi omuntimi ntua biom e free 2018 epe pem 2021 omoko abrochire ekoji sika $11.5 billion. Enti ebedu se omuntimi tuaka ni biom enti wabo aban bosia ye obibi a friend of bond se wo person obo aban bosia otimi koto bond no ana woto treasury bill no enti aban beji se sika no no mo de aye bibi no ma ka che o se enfie miensa ye bi ekohye sa bond no mo na wo wiase afọ na nyina investment a ubetimi aya wonim se kenken ake on sabeka osika ene se ode osika abo aban bosia. So bonds are the safest investment anywhere in the world except in Ghana under MPP administration. Enti papay ebe sun chere Ghana for se mesika kakra anka mede behwe me ho se baby amanye dru no afa me be call pension enti mesika kakra anka na mede to ho se mede behwe me ho no eno ena aban abo me bos abo no bosia echese aban aka se entimi ntuaka enti osu o TV so aka se onim ne onye biom because nejuma egu ne bibia papa no enru afe asa asem ni si papa na ewu na ono ye nipa Ghana fo nim no nipa bebre nso ka ho pensioners ai chese omusika Observe nti we eye mampeni da John Dramani Mahama gonja de sekonkro tija tangma so pro soro we die na yete ne nke jahwe meda ni ranwa ne seno na pro ba
ɔde ekopia wutu senya East abaton pesua so mfifi mantemo na ɔde sasobo wi ebo mampani na adodankwa Akufo-Addo yento aso na yemfa mo frɛ ndisi amanyuko na tenaye yemfa mo enko NPP na pani a ɔno soso edi ɔsono kokoko NPP amanyuko anim apre mampani adwafi de ama NPP amanyuko no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana mampani abediche wono ene di NPP amanyuko ni apre mampani adwa afi na wɔmane tuase obedi na wɔtwe mienu ene kakra wa asante mantemase a washa probase wa asante na okomanso de bia baton pesua so ne honum ene ode etugwa sehwe o my Ghana ifrimra otwedi amponyankrompo hwane enia ne eja kosikoko betena yeso ema yenya afa wode edi free kosikoko nsem mampani a yenya no a wantwa tawu wa moa wo mayi kra ene mampani dada John Dramani Mahama na ye nwanwa se ne wasa so nya kokudura wo chi no wo mayi mu esre Ghana fo se yemfa tumi emma no se papa no na ni ngu asem na Ghana fo amman no kra yento aba ne bum emfama ono Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene NPP amanyuku no na mo emfo man no entwa so enkorenim sene yesi ekro no a mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sirusi cheche ni nsemu faye o manso adubia baton pesua so ene o mampani dada Mahama mokai nimreso yeda dum somo efie nine juma bebre say teacher training allowance ochemu nursing training allowance ochemu national health insurance eguye national ambulance service eguye enenti na yeto aba 2016 eyi no free abaimu na ene ose opesa osamba biom mo pesa osamba biom usha ye data more of all the presidents in the Fourth Republic. Omampenyi Dada Mahama has been the worst performing president in the Fourth Republic. The worst performing president. You, Usha data more is clear. GDP growth is the worst. Agri growth is the worst. Industry is the worst. Job creation is the worst. We have done better than him in roads, in jobs, hospitals, schools, railways. For we I am mampani abedi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni yetene nke we na proper wode ekopie manso de bia baton pesua so na ode sansem we etututu dwa wo chese bibia mu MPP abanya mampani na nado danko Akufo-Addo die nimu yi wono mo abomode pa ese mampani dada John Dramani Mahama wosaso preview se Ghana for emfatumi emmano no yeto aso yeguso ade mu apatu mu na brema hene na kote kutin sramaya otoso mienu mamani tuase na brema hene de eja eba no amanyuku semu a omsi yase yahemfo no he no ma anya amanyosem de na sumpempi no a na manfo eja omhwepetete no mo sene na nasidi ni nkomofa no a aso wo ye girechiriye na se a ne sa kese osoro de wompenenim kura hwe na enra akuafo da dwumadi a ekoso yi ya mensini hodo ne manta hodo mum na yebu akuafo abaso no ebi koso ewo soame abaton pesua so soame mensini mo ema na brema hene ena ebetena punuti setitire ni ehweye ema dwumadi ne ekoso na ekasa no ene wo chese nyamyenim ene bonsamatiko yemfa bibia nto nchen ofise ba bi oman na ba beduro no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene se Ghanafo dane tumi amano asomu a enkode oman ne bekonanim ama oman na fa ntuma papa de efra biem soso no mampani na nado danko Akufo-Addo bona baso pa edanase so bedi mampani one ne nananom ne na dehia obrema bonten so wanyire ni amfa hinta wunum ene akwanya wono mo anya bi pa impunto pi soso no womo anya bi obrema bonten so a obo mampani abaso no na osre se amanfo entu ababum enfama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ontoa mampani na nado danko Akufo-Addo nyuma paso na brema hene na kote kutin sramaya otoso mienu na nsemo de tudwa ene when you are and you want to think to wise which one even well yeah medical any bro yeah go in now a point say he started we don't go here oh what is so 4 years if you can wait 2 more years after this 10 so you want to say near munya ye no be akabro
Very clearly. Yes. Nemo, you put to a paddy back. And in a house of Baobia, who really found. You don't know you're on the Empire Maple. A coma, yeah, Dr. Mahmoud Baumia. Lawyer John Dab. Star Anthony Foy. And I want to was yourself. Observe for nti we ye nana bremai hene nana kote kutin sramaya otoso mienu ene yete nenke yo se ne mpaye nyina konkonya so no ogunsa ne mpaye ya wobeyi de ama se ganafo ye kwakoto aba December bosom de to sonso a ye kai Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene Owura John Dako a ojina de ama MPP amanyuko no osom ya bato mpeso so na office obi ahia mpuntu adehye wo breman mampeni na nado danko akufa no MPP aban ache ama no aso wo mo so na abankra chepani a owo so am ya bato mpeso ya so Owura Max Olofosubu ache ejane na so ena na dwumadie ne nyina esie wono so ekasa kakra ebakuafo abaso ema nhihye pia mampeni na nado danko akufa ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo de makuafo no obobo so kakra de kira mansan a na atwasia ho nko wonu for baby no in fact na ye me de pa ma Dr. Mahmoud Bawumia ene ye parliamentary candidate Owura John Dako no nana ye di so nyame ko nhyira o na ye mpa ma fu no se twedi ampo ATM pa bo a wapo na won to super ewu so demba on fan kumidi enfem Dr. Mahmoud Bawumia and Owura John Dako ana ekasai okasawo abebu anasa meka se kokodi asam na wokan ye no oso wode krata bia breme na wadaro ma me aware of krata no so breme na nya na ye die eye breme mpuntu ana wadaro ma ye hu adwuma machines no so bread machines na de dwuma no se so am ye die nyina aba tinana engineer ye baba the start dwuma die no ana brema so de nana se de wa kai wa he asphalt aye tanker driver ha enkontruma trehaya di court aye di abaha fire service SDA hospital abusia kruwa so nana minim se observe for nti we aya bankra chepani a eja ohwe swame ne abato mpesu aso de mama mpani na nado danko akufuado Owura Max Olofosubu ache ena yete ne nkana na oba swame a eja obi babusa se na swame de ye kwia he kwia no ya na nya donko a o eja obi ayemu anyina se na wuye bia kwia no ana wo ye ene mranche de maba wa na catfish ne omo tilapia omo ye ne nyina ejina kwia no so eno nti oba swame mpesu ayisu a de omo yi no se kwia fo hene eye Owura Razak Mohammed no so no ekasa kakra for me, for instance, the chassis, the man, 1,000, the chassis, Observe nti we ayo pani Razak Mohammed a wo mo eyi no sekua hene e wo so amempesua yi so e no so yete ne nka na o chechre din semu e de a chere na busiafo ye gina we so na nwumre yi nsemo e baba no de ba beso mo ahwo kwa so no na ye de mo asia ama dwumedi aka ba beto aso eja ye de nwum kakra bejeje mo tata kakra e bono nso a honorable Lord Inunsa oye abankra chepani e wotafo abato mpesua so oba betena se ye MPP mre efi no nso de kosi no nkron onoma achechire MPP niema mu niema mpeni na nado danko akufu ado aye ene eye eniema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia
wodi si n'ani soɔ ɔmo ne nyinaa be kyirikyiri de akyerɛ amansa wura Lord Nunsa ɛna ebedi chiame na mpanimfo pia ba bɛka no ho na MPP nkɔmɔ akɔso yɛdɔhwere mienu no nso de kosi ɛyɛ no nkono yesi akyia mu pii anwumre asada nkɔmɔ mrante no maba wo ɛbɔ mi chidom ɛwɔ Sompa FM ne Sompa TV news room medin ɛde nana ya obo ama libia boga busuafo anwumre so no yɛdamase ama mumunitie ene hwɛ a enyado se hu te chima eno ene ye fe ne siatica na etimi